mbuuji ɗi marɗa ɗin est ce que fewndo ɗo zakka waɗɗi keɗi ka waɗɗaki ɗi est ce que zakka on ko farilla ka ko sunna ko siɗa faala itta ka ko forcément itta si woni ha waɗɗi kema tawa kadi an tigi a wawai calculande hoorema hannden kadi zakkaji ma ɗin hara naya noddugo si tawi tun a wawi machine ɗa andi konno machine gollitirte haray a wawai calculande hoorema si en jentorike hakkil en faami hara en hawjari alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa wa hada ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هري مسيب جلب تدبه يتن الله سبحانه وتعالى وتقول إن وي إن كقرآن مكة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة juulen ene laaɗo meɗen muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tawɗo ko kamɓe woni ɓurnaɗo e tagu allah ngon fuu inchallahu ta'ala hande no andirɗen noon ko lewru sumaye ndu woni arde ɗo yimɓe ɓen buy haray hino nodda hino haɓɓiti taw sago maɓɓe ittugol zakka maɓɓe on kaka lewru sumaye ɗo jonno yimɓe buy haray ɓe nodday ɓe lando ko honno zakka on ittirte wallelan kalkilanelan zakkaji annin ko ɗum ɗo mi mari ko ɗum ɗo mi heɓata woɓɓe hara hino aminani ɓe yewtugol ko jeluɓe mari bal woɓɓe sago maɓɓe yahay ha ɓe fecca mbuuɗi ko ɓe mari kon ɓe enna yon calculanɓe par ce que ɓe falaka yandu ko jelu jon noon o vidéo meɗen ɗo hande inchalrahman go'o ko faala ɗen kon taho koyo taw ene wonɓe ɗo ɓen fuu nde ɗen gayna vidéo on kala e meɗen wonɗo ɗo en anday taho est ce que zakka waɗɗike en ka waɗɗaki en go'o mbuuɗi ɗi marɗa ɗin est ce que fewndo ɗo zakka waɗɗike ɗi ka waɗɗaki ɗi est ce que zakka on ko farilla ka ko sunna ko siɗa faala itta ka ko forcément itta si woni ha waɗɗike ma tawa kadi an tigi a wawai calculande hoorema hannden kadi zakkaji ma ɗin hara naya noddu goɗɗo a wawai calculande hoorema bi idnillahi taala neɗen gayna o vidéo ɗo si en jentorike hakkil en faami hara en hawjari sabu ko yewteten kon ko toɓɓe raɓɓiɗuɗe kono haton jinɗe e fenkitede moƴƴa haray ko acci ko musidɓe julɓe tedduɓe zakka on ɗum ko farilla ni ka ko sunna ko obligatoire goɗɗo ittu zakka ka wona obligatoire jawoɗen gallandal ɗon taw si ɗon gasi landoɗen si tawi woni ko ma itte si tawi woni ko farilla yo itte ko wano jelu duwaɗa heɓude si duwaɗa ittugo zakka on si a ittay ko honɓe jonnata ko honno kadi ittirta zakka on hara awirtaki e goɗɗo antuge ɓe worema nden no gasa antuge ɓe goma antuge modi ma antuge ɓiɓɓe maɗa ɓen on naatay ɗon calculan hoore moɗon yaltinon zakka on bisnillahi ta'ala no haniri noon jon noon kadi hanuɓe en ko ɗum faala ɗen a laɓɓinde ɗo haray noon zakka ko falde yewtugol kon hande ɗon andi piiji ɗin fayda fof ma wi en buy ko ittante ɗum zakka kono haray ɗo en wawata yewtugol fi ɗi majji ɗi fof donc haray ɗo en yewtay fi zakka mbuuɗi ɗin ɓay ko ɗum hande ɓura gollirede ka meɗen zakka mbuuɗi haalis en jawdi ndi ko honno ittirten on zakka ko fi ɗum ɗo wonde yewde na fi nayi na fi dammi na fi geloɗi na fi leydi ɗum ɗon fof en aroye fi muɗum kono hande ko fi zakka jawdi ndi haray musidɓe julɓe tedduɓe awwalan ko ko wiyete ɗo zakka faamen wondema zakka ko tugalal e tugale l'islam ɗen iɗon andi noon suudu si wi'ama ngal ɗo ɗum ɗo ko pliyewal rondingal béton onni ma wiyen ko pliyeje 5 mono darnude étage o innama ko pliyeje 5 maɗe 10 rondoto étage o rondoto béton o gotal e majje kala si softike ɗon suudu ɗum haray hindu woni en danger si gotal eliminama e waɗama ha gasi goɗɗo ari liɓi gotal wi'i ngal ɗo ngal moƴƴaɗo harale ngal londi béton on yo andu o waɗi sundugal danger on ɗum fala en faamu ɗo ko ko wiyeteɗo zakka ɓaytu woni ko pliyewal e pliyeje l'islam ɗen haray ɗum ɗo si a liɓi ngal tum haray ya andu a liɓi sengo dina kam seede meɗen on ma dalil meɗen on nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki buniyal islamu ala 5 islamu on o fop makko ka dina meɗen ka jogi ɗen fuu ka mahama e hoore pliyeje 5 pet ko ɗen ɗon rondi l'islamu ɓe maaki awwalan ko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hunde an julɗo o wawata seedade wondema la ilaha reweteɗo go ala illallahu siwona allah e pellet kadi o zamanu men ɗo muhammadu ko nelaɗo allah go'o
dimmel mudum dum ko iqami salatu ni dimmo on o juulugol farillaji di si a feƴƴi ɗon handen kadi o honɗum woni o hikkiti ɗon ko wa ita'i zakat zakka on ko tugalal tataɓangal ko ɗum waɗi so ndari ka qur'an kala ka Allah yewti fi julde nden o adday fi zakka o no fanɗi ha kayiyeten Allah no sifo fi julde o ronka jokkentingol ɗon fi zakka o fi honɗum fi hollugol ɗen ko ha honto oɗo zakka ko wiyete ko zakatul mal zakka jawdini ko ha ɗum ɗo waɗi teddungal mari dole kal islam ko ɗum waɗi en aroya yi'ugol ko honɗum woni joddi saliɗo pas ittugol jakka kal islam ko honɗum woni joddi makko nin ka aduna ɗo kono to joddi makko nin ka lahara en aroya yewtugol ɗum ka sakkitode bi isnillahi taala en andi ɗo go'o zakka on ko o tugal e tugal l'islam ɗen arten fi tendintingol wondema zakka on ko o wonɗo très important ne allahu subhanahu wa ta'ala o dalika qur'ana makko ba'da auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim suratul bayyina Allah dali wa ma umiru be julbe wi'ube be gomdini Allah enelaado madum be yimbe tagabe wa ma umiru be yamiraka ka haqiqa illa sihwana an ya'budullaha sinayo be rew Allah mukhlisina lahu ad-din be labbina mo dinaka hunafa'a dina newi ka wa yuqimu as-salata be nyinna julde nden wa yu'tu az-zakata be itta zakka Allah wi julbe ben ko be yamirakum fondation les points fondamentaux de l'islam ko honɗum ko seedagol la ilaha illallah rewa mo kanko Allah nyinna julde nden andi tagano to wayo yani wama umiru illa liya'budullah haramuno tun hatti don tun yobe rew Allah dum don tu yonino ko andire kala ko Allah sifi kon aferdewal ko ma wade kono fi tentintingol o jonni exemple frappanji din o jonni julde nden o jonni zakka o wi be yamiraka si wona be rew Allah be labbinana Allah be jinna julde nden be itta zakka dum do holli wondema zakka ko o farilla Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta ka suratul luqman o wi tilka o wi taw alif lam mim de do kalfeje tati ko Allah andi ko de firi kono humpiti en ko de honɗum o wi tilka de do ayatul kitabi al hakim ko ayeje deftere nyanyande nenni nde enon deftere walla de ayeje hudan ko de peewal wa rahmatan e yurmende lil muhsinina be moƴƴuɓe moƴƴinayɓe golle lil muhsinina be moƴƴinayɓe golle ko hombe woni ben Allah no sifanade hembe alladhina ko woni be moƴƴuɓe moƴƴinayɓe golle ka Allah alladhina ko ben yuqimuna as-salata be no nyinna julde Allah nden wa yu'tuna az-zakata hibe itta zakkaji Allah din wa hum no kambe bil akhirati isari al-akhirah nden hum kambe yuqinuna ko be fellituɓe ko ben sifana wado yay tonko yuqinuna ko be yananaɓe ko be fellituɓe wondema dargal daroto ko be fellituɓe wondema Allahu hasbo yayɓe ko be fellituɓe wondema jawle maɓɓe ɗen Allahu on landoytoɓe ko honto ɓe ittide ko honno kadi ɓe financiri ɗe yarliɓe laɓɓinino ɗe zakka kaɓe yaltinano zakka majja itan zakka on wona o sunna wona o mustahabu ko o farilla no andirɗa noon an julɗo on no waɗɗima juulugol laabi joyi ñallal no waɗɗorma noon si a heɓi jawdi timmudi zakka no waɗɗorma noon hitande kala yaltingo zakka on ɗum ɗo ko farilla na'am Allah wi ɓe ɗo ulaika ɓen waɓe noon ɓen juulayɓe ittayɓe zakka ala hudan ɓen ɗon ɓe woni e dow peewal min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe wa ulaika ɓen waɓe noon humul muflihuna ko ɓeɗo tigi woni maloyteɓe jango siɗon ɗaɓɓitude ɗaɓɓoɓe malal ɓen siɗon ɗaɓɓitude maloyteɓe ɓen ka Allahu subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala wi haray ndaare ɓeɗo juulanayɓe Allah ɓen itta zakka on ko ɓeɗo woni maloyteɓe ɓen ka Allahu subhanahu wa ta'ala en torki Allah yo Allah waɗo en e ɓen yo Allah okko en jawle laaɓuɗe dagiɗe ko nafiren hoore men nafiren julɓe ɓen ittanen ɗe zakka sabu heɓugol jawdi haraɗa mari l'islam heɓugol jawdi tawa ko a julɗo moƴƴo wallahi ɗum ko manore non ɗum ko ɓural ka Allah subhanahu wa ta'ala fodore laaɗo sallallahu alayhi wa sallam julɓe marnoɓe jawle ɓen ɓe ittayno sadaka moƴƴa ha miskinaɓe ari ɓe ñinne laaɗo walle men heɓa men kadi ko men golla tawa men comparoto ɓe marɓe jawle sabu kala ka inna fi sabilillahi kan ɓuni finansude ɓe ittude zakkaji maɓɓe ni ɓen men ala ko men itta nelaɗo maki jante inde Allah ko ɗuuɗi onon miskinɓe ɓen no gasa on ɓurayɓe ma fotonge maɓɓe nde patron ɓe ɓen anduno ɗum ɓe duubli financement ji ɗin ɓe duubli kadi joni jantagol inde Allah gol miskinaɓe ɓen ari ɓe ni nelaɗo milliardaire ɓe ɓen ɓe watti kadi jantagol inde Allah ɓe jokki men ɗon kadi balɓe ɓurde men joni ɓe duubli ko ɓe wonno okkude kon kadi hiɓe jantade kadi inde Allah nelaɗo maki ko joni jaɓe faamo wondema Allah on ɓurni ɓeɗo e hoore moɗon
idan miskino ko moƴƴi o ko mo laaɓi ɓernde o si tawi patron jo moƴƴi laaɓi ɓernde yurmini tagu Allah ngun haray mo ɓuri o ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala. kono noon no metti heɓude ha marɗo jawdi moƴƴo yurmeteɗo haray siga maɓɓe ɗuuɗa. hiɗen mari ɓe noon hayka meɗen lagina hiɗen mari ɓe yo Allah ɓeydan en ɓe. naam arten ɗo toujours fi yewtugol ɓural ittugol oɗo zakka kal islam. allahu subhanahu wa ta'ala nde o arno ka suratul mu'minun o janti fi jiyaɓe makko moƴƴuɓe ɓen e yewtuno e nden wiwɗen Allah no jonni cardandité ma wiyen passeport siɗa humpa andugol nato yeɓe aljanna ɓe tigi tigi Allah no jonni ɓe yani ko wiyete kon ID on cardandité maɓɓe on Allah no présente ɗum suratul mu'minun. Allah ɓurtata mantugol kon fat ko wiyata ko ulaika humul mu'minun inna alladhina amanu wa amilu salihat. ko wiyete heɓugol certificat wongol mu'minun pasugol examen ji ɗi ha taweɗa e ɓe wona ɓe mu'minuna ka Allah. ɗum kadi ko gollegoy wona wonugol ngol tun juulɗo inna mi juulay mi jangay wallahi ɗum kadi ko valeur hewtanteɗo no. Allah daali qad aflaha almu'minun gomɗi malama ɓeɗo gomɗimɓe Allahu subhanahu wa ta'ala alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun. Allahu akbar. o wi ɓen tawɓe zakkaji maɓɓe ɗin ko ɓe waɗay ɓe ɗi ɗo innali ko ɓe ittay ɓe goye zakka ko inni fa'iluna ko ɓe waɗoɓe zakkaji ɗo wandi fi honɗum sabu waɗugol ɗigol ko waɗugol no haniri no. Allahu subhanahu wa ta'ala en andiɗo kadi ka o décrivi ɗon gomɗimɓe ɓen o wattori ɗon honɗum ɗi ittayɓe zakka ɓeɗo hiɓe tawa e hendagol oɗo privilège oɗo carte honɗum heɓugol gomɗinal Allah subhanahu wa ta'ala ngol. donc ɗiɗi adduɗen ɗo tun no ɗuuɗi ton kono ɗiɗo tu yoni ko andina e wondema zakka on ko o farilla ko obligatoire. si tawi woni a heɓi jawdi ndi ndi timmi haray ko ma itta zakka on den toɓɓere ɗon en gayni wiwɗen hari ko première question on ni zakka on ko sunna ka ko farilla ka ko mustahabu. ɗo laaɓani en poyi wondema zakka on ko obligatoire ko o farilla.